Evo, nalazimo se na probi za dan škole u Sava centru, srednje turističke škole. I sad ćemo da vidimo šta kažu neki od naših sagovornika. Moje ime je Predrag Danilović i ja sam bivši učenik srednje turističke škole. Evo, na primjer, dolazimo prvo do hora. Mlada koleginice, dobar dan. Nemojte da bežite od kamere, kamera je nešto najsvetije. Kako se osjećate vi danas na danu škole, recite mi, molim vas? Na probi za dan škole. Dobro, dok se ona ne smiri, mi ćemo da pitamo naše ostale sagovornice. Ona je gladna. Ona je gladna. Dobro, dok se ona ne najede, mi ćemo da idemo dalje. Kako ste vi, recite mi, kako se osjećate na ovoj probi za dan škole? Da li ste pozitivno nastrojeni? Super, a? Super ekstra. Nek, tako treba. Dolazimo do naših sljedećih sagovornika. Recite mi kako se osjećate na probi za dan škole, nemojte se krijete, ne možete nigde pobeći. Ne, još jedna ću. Dakle, kako se osjećate? Đole, ti sam izigraš idiotu, to je. Molim vas, nemojte biti nepristojni, to zaista ne ide uz vaš styling, dobro? Ja sam Stefan Cvijanović, idem u srednju turističku školu i bavim se pivom profesionalno već 10 godina. Kreni se. Daj pozdrav, smok, ajde. Ajde vi sad. Opala! Ne, to ne sme niko da vidi. Ne smiješ sad da snimaš, Đole? Šta ne znam da snimam? Sad se presličimo? Jao, Helanke, mogu da vidim, molim te. Ne može, Đole. Ćao, ja sam Jelena Racković, idem u školu za talent u UMS pored srednje turističke škole. Samo godinu dana se već bavim novinarstvom. Osvojila sam drugu stipendiju za početničku školu. Više puta sam se pojavljivala na televiziji u ulozi novinara, ali i u ulozi onoga koga intervjuišu. Još jedno. Zašto dušo me jode, da me kusi moje leš, da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, mi to, daj mi to nekrio. Ja sam Milica Žarković. Završila sam srednju turističku školu, radim u turističkoj agenciji Digi Travel kao vodilac poslovnice, Šmajdel i kao PR ove agencije. A vi trenutno radite šta? Jedan. A desnom rukom? Desnom rukom dopunjavam scenariju. Aha, samo vi dopunjavajte, ajde mi idemo dalje. Ovo je horor, to su ona nepristojna deca od malo pre. Idemo dalje. Ovdje, šta se radi ovdje? Ovdje imamo domine, igrače domina. Da vidimo, ko vodi? Nisi rekao. Nisi mi ni podsjetio. Ko vodi? A ja, ko će? Ko je bolji, naša animatorica? 2-0, ba čao. Ajde, super. 2-0 za mene. Opala, idemo. Morat ćete malo bolje da se potruditi, Jovana. Ja sam Sara Tomić, idem u srednju turističku školu, bavim se muzikom, sviram bas gitaru u bendu. Ja sam Balca Stefan, učenik srednje turističke škole, smena ugostiteljski tehničar. Inače, već duže vreme radim po beogradskim barovima kao barman. Evo ga, moj kolega i moj učesnik u danu škole. On će da priča pesmu kako se zove. Ajde, Kiplinga. Kipling je pisao, a zove se? If. If, tako je. Prvi stih ide? Ajde sada, Đole ne preteruj. Okej, idemo dalje. I onda je to. Čekaj. Dati poznato možda ovo. Ja sam Aleksa Marić, učenik srednje turističke škole i treniram odbojku u Crvenoj zvezdi već 5 godina. Dobar dan, ovdje se jede, samo vi jedite. Dobro jutro. O, to je taj gospodin. To je taj gospodin, to je taj voditelj. Pogledajte samo taj styling, pogledajte te lude oči, taj jezik. Ja sam Vojna Jovanovski i bivša sam učenica srednje turističke škole i profesionalno se bavim tenisom. A, vi ste? Nataš. Nataš, šta radiš, Nataš? Ništa. Pa kako ništa, šta tražiš? Narukvica. Narukvicu? Vidi. Da vidim. Je naranđasto? Nije. Ništa onda. Dobar dan, kako ste? Mašite, ajde, maši. Odlično. Ja sam Milić Jovan, učenik sam srednje turističke škole.
Završila sam nižu muzičku školu i profesionalno se bavim pevanjem. Trema vata. Dobro, polako, imamo još malo vremena do početka, jer zapravo još nekih 4 sata, tako? Ja sam Stefan Barca, idem u srednju turističku školu. A to je naše tehničko lice, Aleksa, pogledajte tu facu. To je brat Slavka Štimca, on je fantastičan, pogledajte. Jeste spremni za ovu novu... Zajedno sa... Zovem se Popović Ana, učenica sam srednje turističke škole i bavim se tenisom od 9 godina. Mi se nalazimo na probi za dan škole. Ćao, ja sam Darjan Ricić, idem u srednju turističku školu na Novom Beogradu. Pored škole bavim se muzikom, završio sam nižu muzičku školu u Klavir, a sviram gitaru već 3 godine u bandu Beginning by Steps. Dušane, vi ste ovdje kojim povodom, recite mi molim vas? Povodom sviranja klavira. Sviranje klavira, svirate koju kompoziciju? Rahmanjinog Prelind. Dobro, razumeli smo, ajde, kao da mi znamo šta je to. Vi ovdje, ajde ponovite one poljubce, molim vas. Tako ti. Ja, hvala. Idemo dalje. Ja sam Petar Milivojević, igram košarku već 7 godina profesionalno u klubu Žitko Basket i idem u srednju turističku školu. Sada dolazimo do Separeja gdje se nalaze Francuzi. Profesorka, molim vas. Dobar dan, kako ste? Jeste, dobro. Kako se osjećate na ovoj probi za dan škole? Umorno? Pa tek smo počeli. Gde smo tek počeli, još 3 mjeseca ranije. Ne, mislim na ovaj današnji dan. To se sve skupio. Aha, autogram i posle. To mislite na meni ili na sebe? Zovem se Danica Grovičić, bivša sam učenica srednje turističke škole. Trenutno studiram novinarstvo na Fakultetu za kulturu i medije. Bavim se tradicionalnim karatom, u slobodno vreme pišem. Dok sam bila učenica ove škole, bavila sam se dramaturgijom, glumom, kreativnim i eseističkim pisanjem i radila ostale kreativne stvari za ovu školu, kako za nju, tako i za mene koji su mi dali mnogo pomoći. Ja sam Šapić Aleksandar i bivši sam učenik srednje turističke škole. Vas dvoje. Vas dvojicu. Moj san. Kako si Mjacko? Čekaj, stani da te lepo snimim. Ajde, super sam, evo dangubim ovdje. Dangubiš? Pa nemoj da dangubiš. Reci mi reci, molim vas, pauza, poštovanje. Mojih minut slave. Recite mi, prvo kako se osjećate, drugo što ćete vi nama izvesti večeras. Evo ovako. I znam da izvodite dve kompozicije, tako da... Dve izvodne pesme, Nane pod navodnicima, crvena boja i Ej dragi dragi. Hej dragi dragi. Jel hej ili ej? Ej. Dobro, ako je ej, onda ej. Dobro, hvala ti, jasno. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom, kada budete na sceni, mi ćemo uživati. Kako ćeš ti da zaradiš novom snimku sada, a? Za par godina. Danas, majko, ženiš svoga sina, ženiš svoga sina. Danas, majko, ženiš svoga sina, ženiš svoga sina. Ali mogu da ga... A samo za profesora, samo za profesora. Profesor razgovara telefonom. Ja samo da kupim vode malo. Pregovara o izvozu nafte u Libiju. Ja sam Andreja Gabrić, učenica srednje turističke škole. Završila sam baletsku, muzičku i školu tenisa. Završila sam također UMS-ovu školu iz oblasti plesa, pevanja, glume, novinarstva, manekenstva, šminke, stila i fotografije i bontona. I također držim časove plesa, pevanja i glume u klubu Talenta Srbije. Sa goricom vodica, na vodici curica.
Nitki udarci, Eto si jedan na svoj. Ne možeš tako. Ajde, profesor. Sada čujemo to. Ja sam Vojislava Savičević, ja sam bivša učenica srednje turističke škole, maturirala sam prošle godine kao kulinarski tehničar. I radila sam u hotelu In, još uvek radim i veoma mi je zabavno tamo. Gosan Panić, kako je stanje? Kako si? Jako. Da nam se pojača zvuk. I oni kažu, ima kvar na ovome, kao... Snimak je neispravan. Nije snimak ispravan. Kao dobro u redu, nije snimak ispravan, pustite nam to. Biće onda rećete da je naša greška. Kakvi kreteni. A dobro, ajde, ja ne mogu sada da pričam, žao mi. Zdravo. Ja sam Miloš Kucamilić, bivši učenik srednje turističke škole, a profesionalno se bavim muzikom. Ide mi su ulici. Biće vremena i za treću. Much more than this. I did it my way. I did it my... Posle toga više nema, znači posle toga samo ostaju ovih odjava. Znači ne grune do kraja.